komik artist bunday jiddiy rolda o'ynashni xalq qabul etarmikan degan 35 yil bizning qo'shanda o'zimizning bino bo'lmadi. Bulay biz bilan xalqim bilan 20 yil bo'la bu yil bir topqirda tolashganmiz. Ketindi. Vallahi deb aytaman. Xayrlı gün, hürmetli milletdaşlarımız. Bugün bizim Dünya Studiyasında qo'noq var. Onu barımızda tanıyız, barımızda yaratamiz, barımızda hürmet ederiz. Ol Tataristan'ın xalq artisti, Mınşataşı teatrının yetakçisi Gamil Eshadulla. Xayrlı günler. İsa'mızı Gülnaz, İsa'mızız. Dön tugulguna Tataristan Yangalısı televizyonunda uzgan bir xil degan kinodan so'ng, filmdan so'ng. Men onu sizni ko'rgandan so'ng, men nishik aytdim ekan, sizni boshqa dunyodan ochdim, boshqa yoqdan ochdim. Butunlay boshqa ampluada o'ynadingiz siz anda. Mana o'zingiz necha qabul etdingiz bu rolni? Bu endi sizga to'g'ri kelmaydir simag'i, boshqa kulasi kelari simaq sizni ko'rganda. Bulay big jiddiy. Mana shu kinoni qaragandan so'ng men bir kishi aytdi. Nihal bir xil dey. İsenler şu, mana bu so'z benim için kino xalqqa sho'g'andir degan so'z. Şaltıratuvchilar da var, rahmat aytuvchilar da var. Şuna ko'ra meni chaqirdilar. Men eng qo'rqqan aybirim komik artist mana bunday jiddiy rolda Mana shu o'ynashni xalq qabul etarmikan degan qo'rquv. Boshqa shekillanib qaradik bu. Da, shuna ko'ra aytirgan mumkinlar. Buncha taşı kılavun işe biriydim da deb aytirgan mumkinlar. Men og'ir kechirdim mana shu o'lishim. Lekin mana bu qarorga chaqirdilar, nega endi narsa deb ataladi. So'ylovda. Shunda men bir o'zi o'ynatdilar Firaya xonim bilan. Men o'zimcha alanda nelarda yotlanmagan birga shunda improvizatsiya bilan o'ynab chiqdik, andayni qaragan kishilar. Men eshik buldira oldim, shulay o'ynadim. Shundan aytdilar, rejissor da aytdi, Almaz Akberov, Amil abi biz seni olamiz, sen borasan, lekin tirishroq kerak dedi. Hamil meni ko'nglimni yuvatirlik bir ayb aytdi. Har komik artistning mana shu dramatik jiddiy rol o'ynarga xiyoli bo'ladi. Bu endi zakonlar bo'yicha kelgan. Har dramatik artistning komediya o'ynasi keladi. Shuna ko'ra Allohga topshirib, biz yana boshladik. Tushiruvni. Men ona rahmatli Olmazga u meni Shenab Durushovga kiritib jibardi. Rolning narsa ekanini anlatdi. Mening ishga kechirishlar, ular mening uchun menga qolsa, menga hozir yash bor. Men turmushni hayronlik bilan o'zimda bolalar bilan 17 yosh, 15 yosh. Men shuna ko'ra unuqlar bilan da muomalani keliy oldim deb aytaman endi. Hamida mana ssenariy bo'yicha shulay bordik. Og'ir bo'lmadimi? Og'irlik narsada men tilab ishladim birinchidan. Tilab ishladim, kelib chiqsin deb. Mana bu Tatar xalqaro birinchi serial, shunday zo'r serial. Birinchi quymoq tuyurli bo'ladilar deb. Tuyuri ko'p bo'lsa, xalq mana bu seriallarni yaratmas deb o'ylagan edim. Turli kishi bordir. Lekin mana qaragan kishilar ko'pisi shotdilar. Tirishib matashdik endi biz bu ish. Ozag'in bitani so'ndan nima bilasan? Endi. Mana oldan bitali rejissyorani bilan ish bo'lasan, ko'rasan. Aktyor kishi bilmaydi ish bo'lasan. Mana bir sahna o'ynaysan, o'shga tashlab, sut tashlab so'nggi oylarda birinchi o'ynagan qo'ya kelib kirar ekan deb o'ylaysan, mana birinchi qaraganda o'zimda hatto o'zim ko'zdan yoshlar chiqdi. Bu filmda men yo'qolgan babayni o'ynayman. Yaxshig'ini aytib avulda yashab yotgan bu babay o'zi tirishib kishi bo'lgan, endi umr bo'yi ishlagan. Mana oilasining o'zining mana shu naslini saqlab qolish uchun unuqlarga, yana unuq bilan ikki o'g'lim bor endi, malay, kelin bizning rus millatidan. Mana shunda ko'rsatamiz, shu xalqning, millatning endi bularga qaramasdan kishilar kishi bo'lib qola, dunyoni bo'lishmish yasharga bo'la.
Кыска гына гомер içinde кишилер юкка гына әйберләр укып, кеше үзенең динен тотарга тиеш. Үзенең гырыф-гадәтләрен сакларга тиеш. Менә шул турда. Һәм инде калган халыкның, милләтнең диннәрен, гырыф-гадәтләрен хөрмәт итәргә тиеш. Бабай үзе юмор хисле дә ул. Шундый җирләрдә бар. Менә миңа универсаль булырга кирәк. Җылата торган җирдә бар монда. Бар күлдерә торган җирдә бар. Ниндидер әле минем характерны белмәгән кешеләр ара булмасын бу дигән җирләр дә бар. Гаиләдә ничек кабул иттеләр? Гаиләдә Сез бит инде теге шундый комик ролдә күреп өйрәнгән бөтен туганнар, дуслар, гаилә әгъзалары. Үземнең гаиләдә без инде шул дүртебез карап утырдык. Кызлар инде хатын белән сытылып утырдылар һәрвакыт җылай. Малай серьезно карап утырды. Ну алар әйттеләр, әтинәк өйдәге сүккән кебек сүгәсен качапты. Соң мен әйтәм, алар шулай инде, минем шулык тавыш, шулык кеше бит инде. Ләкин мин бу бабайны, Харисны әшәке бабай дип уйнасы килмәде. Анда ул югалып йөргән, шулай да ниндидер бер татар бабайның менә шундыйрак булырга тиешлеген уйнарга тырыштым. Юк, менә мин ул образны караганнан соң, менә ул Харис бабай, менә безнең татар иратлары, безнең татар бабайлары нәкъ шундый булырга тиеш икән дигән фикер уята алды ул. Менә ул образ. Ләкин анда да теге ситләшкән җирләр бар, теге ниндидер бер биклектә генә көнләшә дә бит Харис. Ул ират бит инде ул. Әйе, мин аны шуңа хатымны яраткан кеше генә көнләшә белә. Әз булса да шулны да уйнап күрсәттек бит. Аны Альберт язган инде, бик матур итеп, тормышны белеп язган бит инде. Менә сез тормышта көнләшәсезме? Хатыныгыз да яшь бит. Ну, ниндидер өлештә бар көнләшү, ул көнләшү дә түгел. Ниндидер алны күреп, шулай булмасын әле дигәннән саклану гына. Булай без менә хатын белән 20 ел була быел. Бер тапкырда талашканыбыз юк. Кит инде. Валлаһи дип әйтәм. Күз тимәсә. Талашканыбыз юк, бер мәртәбәдә. Ике балагыз үсеп килә ялт итеп. Бер кайчан да талашканыбыз юк. Аны бүтән туганнар да әйтә алабыз. Һәрвакыт дус. Да тормыш проблемалары бар. Син менә нитмәдеңме дисәң, тегелә, булай. Мин сине шулай, син мине шулай. Дигән сүз юк. Юк. Инде хәзер монча ташына кайтыйк әле. Менә монча ташы. Ул инде безнең татар халкына ничектер үзенең бер татар халкы тарихында дип әйтсәк тә, үзенең бер юмор, сатира өлешен алган, тамашачы яратып килә торган, карый торган һәм Казанда ул февраль аенда, менә ул була инде, менә ул февраль аенда килә инде дип көтеп ала торган, Түбән Камадан килә торган безнең монча ташы театры. Килмәди марттан курылы. Курылы. Барбареш. Кали күреп торам. Хәерле иртәләр. Нәрсә, иртөгәндә туда-суда йөрисең? Фирмадан охранадан кайтып киләм, кали. Ничек охранадан? Ник мин фирманы саклыйм бит, охранник бит. Син охранада торасың менә әле. Мин булмасам фирманы талыйлар бит. Кали. Син үз эшең белән заниматься ит. Постоянно артыңнан. Менә сам диле нинди гадәттер инде. Һәр көнне фирмадан артымнан бер бузау ярып кайта. Барыбер шуят кирәк. Сарайың тулды бит бузаулар белән. Әдерәк намусың бармы синең, юкмы? Бузаулар миңа ярып кайта инде. Таналар сезгә ярып кайта. Миңа тана ярга тиеш, аңладыңмы? Бер дә эшең эшләмәйсең, понимаешь? Менә бу андыр табагының күптән бит инде жаңгыр үтәшенә. Ул зирна колхозникның зирнасы ширып ята. Уятың бармы? Нигә җамамыйсың? Яңгыр жауганда мин алмыйм мин анда. Яңгыр жаумаганда мен. Яңгыр жаумаганда су үтмәй бит, ник мирим инде. Сенең барыбер һәр нәрсәгә җавабың бар. Менә бер көнне нәрәтне карап утырам. Бер айга үзеңә 33 көн белән жапканың нәрәтне. Каян алдың син бер айда 33 көн? Соң үткән айда 3 көн калган иш, уш айга тыгып җибәрдем инде, каян ишәтин инде. Эшләгән аеңа тыгарга кирәк. Варыгарыш бәйләнмәр зинһар хит син эштә. Эштә дә тәртип юк, өйдә дә тәртип юк хатын белән. Син эштәген өйгә алып кайтма, өйдәген эшкә алып килмә, аңладыңмы? Хатын белән тагы талаштык, Халигарыш. Ай, талаштык бу җылы. Нәрсә булды инде тагы? Нәрсә булсын? Өйгә кайтмый башлады соңгы вакытларны. Кайтып кунмый, менә әзгелә кала өйгә кайтып җитәргә куядыр югала. Бер көнне шулай үзем
ертеңгі сағат 5-те қайтып кірсем үйге. Өзің дәбек ерте қайтқаның енді? Ая. Бұл 6-шыда қайтып кірді. Мен айтам, бүгін қайда қондың енді, қая болдың? Білесің мен нәрседей? Нәрседей? Опаларда қондымдай. Сен қонғандар нексен қатын қызға бәйлересің, олар опасы сіңлісі кіл бірге сөйлешуге яратамын. Мен постоянно жиберем. Нек білесің сен аңа қатының, а? Ғали, көзге қарап ялғанлай. Сиға қалайтам, ол күнді опасында өзім қонғаны ем. Ансен өзің раз бересен десен, понимаешь? Үшінші тапқыр алды енді опасы біле. Сенің семьяң бек удачный болмады енді, слушай. Эй, Ғали, қатын, онасынан туйдым. Бек, сапкамал дейсен міне алу? Дейсен! 90 яшқа жетті ме? Жарты жыл сайын бәхилләшіп жүрей үлем-үлемді. Үлем-үлем деп ауыл өліп өттенді. Хаман өлмей. Бүтін өлінің тәмін бітерді, ме? Соңғы уақытларды бүтіндей дураклана башлады, шықынып кеттенді. Нешлей? Мына телевизор қарап отыра. Аста биттігі бегущий строкада реклама бара бітел жазылып. Сөздер шыға. Мына шуны караоке деп біліп, сарман күйіне ақырып жырлап отырайынды. Мен нешек ешеп атасыз бүгін қында? Аллаға шүкір деп айтырайық, әлхамдулилlah. Мына бұл заманалар шулай, аяқ шалды бекнақ. Мына артистлар да қайбірлері кетіп бардылар. Администратор кеттанды. Әзірек аяқ шалды енді. Шалды. Çünkü міне біз әзірленіп кіне жетеміз, указ келеді шыға. Мен аңлайым, халықны сақлау бойынша кішілер бар енді. Ләкин міне қазір енді пандемияға үйреніп біттік бітейінді, халық енді ковид білән кіртеміз енді қазір. Шөкір Аллаға тапшырып тұтындық. Неше кіші болың театрда артистлар? Ondan артық. Артистығыз? Ана бүтін сүйінде 10-12 кіші анда. Ол бит аланда Малай қорағандағына қызық театр, аны бит бухгалтерда керек, аны бит видео işlerini алып барушы да керек. Барушы да керек. Қайбірлер енді осылай өзіңде үйреттірген автобуста да керек. Міне театр тұтқан кіші біле аны. Ол былайғана қарап болмай міне былайғана. Аның өзінің біз бит бір қойдан ақша алмаймыз. Өзі біздің кішілеген ақша біліңде яшаймыз. Бұл профессионал артистлар мамдағы барсы да, ейсе башқа хүнер иелері де бар марағызда? Уқа малайлар да бар, шақырып та кетірәбіз. Міне кім популярында өзі біздің әдірек қияфаттан ерек кішілерді. Тура келе тұрған кішілерін шақырып кетірәбіз. Анда бір түрлі кіші ойнарға керек. Яш кіші де ойнарға керек. Бабайларына желіп атып бұны бетін анда. Театрның 42 yıllık тарихы бар. Менә шушы дәуір ішінде бүгінгі күнде ең ұзақ ойнаған, бүгінгі күнде қалған артистлар арасында енді ең ұзақ ойнаған артистларыңыз кімдер? Рүстем Рахманқұл һәм мен. Шулар. Мұтиғулла? Мұтиғулла ол соңырақ келді бір 8-9 жылға. Ульяны біздің мына башынан оқы деп әйтірге бола башлады. Менә сіз неше ел театрда? Мен 80-ші жылдың 1 апрелінен театрда. Биыл апрель айында 42 жыл болады. Субханалла. Менә ул ничек дип әйтим икән, сіз бит инде спектакль менә чыгарасыз томашаны бір сезонга. Бір темаға багышлана. Каян туплап бетерәсез менә ул юморны? Кемнәр ярдәм итә? Юморны безгә мөхит үз әйтә. Бүтән дозларга да кирәк әле. Һәр елны нәрсәдер була бит. Без инде безнең театр нәрсә белән ул популяр дип әйтәм инде. Ул оперативный юмор. Менә оперативный шул. Оперативный без тиз генә эшләп куябыз аны. Менә хәзер проблема килеп чыкты. Тегеләр проблемалар күбәйде хәзер. Монсын иткәнче, монсыннан көлгәнче тегесе туа. Монсын утыла яңасы. Менә шул. Корректировка кертмеши булмый. Шуңа күрә, кем яза эштәлекне? Эштәлекне үзебез бергә язабыз. Бергә язабыз, кемнәрдер идеясын алып килә. Biz analizlar ясыйбыз инде, тикшерәбез, ничегрәк менә бу атар микән. Бар талантлы җегетләребез бар, безнең менә Әнфис Калимуллин бик калам тибрәтә инде. Хәзер менә Илгиз Гилфанов та өйрәнеп җитте. Безнең Искәндәр Мутыйгулла ул импровизатор, ул именно менә шушы ниләрне тоташтырырга, юмор китереп чыгара, тормышчан юморлар. Барыбыз да катнашмаган кеше юк анда. Барыгыз да бергә. Азагын инде мен барыбер мен җавап бирәм. Qarıyız birge menə üçün. Менә миңа шунысы рәхәт, яшьләр
kirib ketdilar shu qadar shumib, hatto bizga zameshani yasaylar. Amilaviy mana bu kishi hozir otma yashaq. Mana zamon o'zgardi bit. Mana bu tushib qolsin mana bu kishi. Meni bek suynam, ular bizning ortdan kelib, bizning bilan edi, bizni oldin yetaklayda boshladilar deb aytira kerak. Ol so'zdan qo'rqmasqa kerak. Chunki men shotlanaman buna. Chunki dunyoga o'zgarib turadi. Zaman o'zgaradi, kompyuter kiradi, tegisi kiradi. Hozirgi zamon yumorina bizning bosh yetmasga mumkin. Mana 5 bosh bo'lsa, u aybatroq ishlaydi endi. Albatta. Butun kishida men yetakchi bo'lar aytaman ularga. Aydagi yigitlar birga kimning nendey bagaji bor, chiqarib soling'iz mana. Mana bundayroq edi deb, Amilaviy borayman deydi deb keladilar. Men endi bulshirga tirisham, chiqarga, hozir bitinda xalq din bilan bitin dinga ko'chdi ko'bisi. Xalq hozir oroq ichmay, Allohga shukr. Shunga ko'ra ul oroq temalaridan biz окончательно ketib bo'lmaydi, chunki bitirga kerak bu ayrni. Bizga qarab aytadilar, "Nishab siz isiriklar ko'rsatasiz, ha?" Bizning javob shunday, biz g'ibrat uchun ko'rsatamiz. Albatta. Bizning artistlar bilan o'zim Ildus bilan Mahfur, ular ovulda da bo'lar, ular nida da bo'larlar. Ular xalqqa ko'rsatadilar. Mana bular yoramay. Mana bular yoramay. Mana ko'rasizmi endi, ular bir qachon jinganlar yo'q. İliyalar jılı, iliyalarni başlarına soğalar, ilinirse, onlar uylenmegen turmuşları yok. Bulsa da oturalmaylar. Mine kişi korap, o tezrek barıp jitep etti. Albatta. O elbette yumur bile uğurlup bara. O tağdan nağırak kirek kişiye. Ben suyunu üzereyim, avullarda, magazin tümünde oturuşlar kimide kadir? Yok diye aytadi. Yok diye aytadi. Bana o mahfurlar hazır yok. Bana halık Kure olan, bizning oldida bor edi. Yo'q betalar hozir. Allohga shukr. Ammo yillar o'rnig'iz. Sizga mana 35 yil bizning bir qachonda o'zimizning bino bo'lmadi. Bor ish bo'lmali. Fatirda biz arenda aytib turdik. Mana Xudoning rahmati 35 yildan so'ng bizga berdilar 5 yillik repetisyonni bo'lma. Ol endi yetarli bizga studiyada bor. Bize rahmetli Aydar Reis seçmek için yardımı bilen birdiler bizge neyini. Şunda işleybiz, şunda qaytib vazirimiz sitemiz indi. Ol jağımına pek zor rahmet ona da. Çünkü bizning ijod yaxshirib ketdi. Albatta. Da, qo'yar aparatur qo'yar yer bor. Aytam bitta ish bo'lmal fatirda aparatur ustidan otlab netib yuriydik. Ondan so'ng hukumatimizga rahmat, Rustam Nurg'aliyev meni xanib qabla bizga avtobus 2 tapqir, 3 tapqirmi berdi endi. Mana 11 yilga bir tapqir so'rab netamiz, отказ bergan yo'q. Shunga da pek zo'r rahmat. Shu san'atni podдержать etgani uchun, yumorni biz mana tigi nishik deb aytaymi endi. Yumoristlar Tataristonda pek yo'q-da hozir. Yo'q-da, ular bormoq bilan respublikada da yo'q, hali Boshqirdistonda da yo'q bu mening bilishimcha. Shunga azrak bu teatrni yaşatırgaydı. Albatta. Yoshlarni bilan tortirga tirishaman hozir. Mana sizning ko'p umringiz gastrolda o'zi, mana 1 yilni hisoblab olsak, siz bitin chiqib ketasiz, mana Qozonga kelasiz 10 kunga. Bizim oktyabr boshundan boshlanadi, boshda kommunatga yaqin sipirib chiqamiz degi shu arab aytganda endi. Zo'r shaharlarda endi avullarga bir yurga vaqt bo'lmaydi, boramiz chaqirgan yer. Ondan sonra mana yangi yildan so'ng shu yoqlarga, Qozon yoqlarına, Archa yoqlarına boramiz endi. Mana Ulyanovsk yoqlarında bo'lamiz, mana 1 fevralda Ulyanovsk, ikisinde Dimitrovgrad. Hali mana 23 fevralga Moskvaga chaqirib yotalar Alloh bersa. Biz geografik keng biz mana 4 yillikmi, 3 yillik 9000 kilometr yurib qaytdik. Bir chiqib ketganda. Boshda Boshqirdistonda yurdik. Ondan ketdik Sibirga. Sibirning eng Qozog'iston yog'ina ketgan yerdan so'nggi shaharda bo'ldik. Bu yoqlarda yurib qaytdik mana 9000 kilometr. G'aylanishi qabul. Hali qochishli Oqsuvoqqa kirib konsert qildik. G'aylanishi qabul etamda barig'izda g'aylasi bor bet endi. G'ayla endi nishasin. Masalan, men ko'z oldidan keltiraman, men qo'yadir tuzuvchi bo'lsam da, masalan, qadar tuzuvchilarni dalla qo'yib jibaralar edi.
Nişetesің, әйтек, әти менің артист екенін білелер енделер. Ну, біз бит жай күні біздің сезонында іш бит ол. Әйінді. Октябрьдан майға қатылын, апрель азағы, анан соң мен үйде. Ну, іш тоқталмай, ләкин театрын бар тұра керек. Әйінді. Іш тоқталмай, малайлар қайсы тойға, үйлер өткерелер. Міне мен өзімде 30 yıldan artıq енді. Бек көп тойлар, юбилейлар өткерәдірейік. Міне той білән юбилей өткеру жеңілме, сәхнада ойнау жеңілме. Алардың бетінде айырмасы бар бәрбірде. Меңа қалса той өткеру көпке ауыррақтыр ол. Нас тоған ол бет өзің тілеп бармайсың ол той өткерге. Бізге бет ақша төлеуші жоқ. Жай бойы неше бетіра керек. Аянсы да бар. Біздің бет ішлеген ақша ол күзге біте. Біз бет умырып ішлемейбіз ол қадылы. Ол расходларын сонасаң, ол бик... Тіганы тураған, ошаған білмей, турағанына біле дейдерсіз. Тураған білмей, қойған біле. Біздің шейтсек. Міне, ол исірік келеу жүру рәқат түгіл бейт. Әлі біз жүргенде анда тойларда бей қот шәлер. Міне, мен қалса, бірінші ойық тойларыны біз өткердік. Башта қорқып қына барғаны, тілер-тілемес құл үрімкіға үрінен да Тус әйткенде көтерәсі келе. Халықта жу айтып. Әйе. Су көтеріп отыралар. Лекен, мен Мамадышта қадірлейм, бірінші тапқыр 100-ден артық кіші біле өткерген ек. Шақлар қаттық малай, халық шул қатлы рәхетленіп, yol етті деп әйтегенді. Біз қорыққан ек, нелерге салып ап шықмылай, бір кім дәшмәді. Бір кім дәшмәді, шуңа көре. Міне бұл қазіргі тойларда, никахларда сүйініп отырам мен, халық мәйтіп. Аллаға шүкір. Міне бит, халық. Скромлығына отыра, нетмей, жарға қошыла, нете. Аллаға тағала ерден, бұяқтан біздің татар халқына ерден етті. Міне тігі тағын бір-бір қалғадайларын қайтсақ, міне ол фильмнің де нәқ шулай никах оқылып, дұға білен тамамлануы? Анда, мен ең ұшағаны, Міне қауышу әдем баласына, тұр жеңіл түгіл бет. Міне әр кем өзіңіз міне ойлап қарағыз әлі, әр мұхаббатының өзінің тарихы бар. Міне бұл балалар, міне қошылалар бетінде. Неше проблема көрінді. Бір қошылғанда. Бір қошыл, бір неткен кішке. Шында оқ біздің, әйтек, менің қаршықның, Мәриям біле, менің қауышу нешік ауыр болған. Барса да бар бет. Демек, Міне шушы ауырлықларыны яшыларға көрсеттік, біз ауырлықларын жеңерге керек. Матур тұрмышқа кіріп кетер үшін ауырлық әр уақыт болып тұрашық. Міне шул рөл сағындырмай ма? Сағындыра. Сағындыра менаның давамын тілер едім. Давамын тілер едім менаның. Çünkü bütün нәрсені көрсетіп бітіріп болмады. Міне менаның қазір башқаша деп етмей, шулық образды қалдырып, Міне қазір біздің татардың қиматларын көрсетіп үлгеруге керек. Әйтек міне жақынырақ келуге бола сабан той темасына да. Міне мен гармон білән Күрәшкә әзірләнә беттігі малай. Міне ауылның традицияларын. Ауыл ішінде, мен ауылда яшайм қазір. Ауыл ішінде де бек көп нелер, проблемалар көп ауыл ішінде. Міне шуларын көрсетілсе, шәһәр білән ауыл muamelesi. Mine kadar şimdi vakit ciddi. Birov şehirde rahatdi, birov avulda rahatdi. Men bir kişini bilem. Maturguna uy solgan ya. To'ydan men bu qor ko'rib deb ketib bordi. Vallahi mine şu qordan to'y. Qorni men Qozonda yashayman, men o'zim bilan turib, menda qor ko'rayim bit. Mening eng yaratgan shug'ulim ol qor ko'rib. Hozir endi butun o'tirg'ichlar da bor bit. Qor ko'raksiz bo'lmaganda. Shulay deb mesela men avulda yaşayım, bizim mine 5 toğan, 5'imiz de avulda iyimiz var. Beybet bitinde. Evet. Lakin avulda mine men göz altına getiramıyorum. Mesela Qozonda sizin iyimiz var deysiz mi? Bu yak kurşunu bilmesen, bu yak kurşunu bilmesen, tekini bilmesen, turmuş avulda yaşaw rahat tugildir deyim. Mine bizim şu biz bilemiz kurşularını. Mine belekey avul bizden. Mine alay bulsa bula. Mesela koyadır kurşunu da bir yaşayan bilmeysen, bunda bir bilmeysen. Mine men avulgan işin torttu meni. Şuna göre men başta qaradım, kurşular kimler ekendi. Mine kurşular bilen bek matur yaşaybız. Adam balası
күрішсіз яшай алмай. Яшай алмай. Шуңа күрә каядыр чит кеше белән яшәп, бер үзең чыктың, киттең. Әйтәләр бит әле күрше кайсы вакытта туганнан да якынрак була диләр. Чөнки көндә күрешеп торасың, аралашасың, Мен караган шулар әйтәм, күршең белән дус булмасаң, сарайың жанса, булай чыгып карап, янып сенәлмен дип әйтергә. Юк, шулар әйтергән әйбер. Шулай, Алла сакласын ул бит авыл җирендә бердәм яшисең инде. Шул бер генә әйбер күтәршеп кертергә дә син кемне чакырасың? Шәһәрдән чакырып булмый бит. Инде. Күрше кирәк. Күп кеше таныша торгандыр инде. Менә шуңа авылның кыйммәтләренең нинә әйтәсе килә. Авылда яшәүнең рәхәте. Менә сез 5 туган дидегез, 5-гез дә шундый көлкеле, шаян көлкеле, юмор җыртылымы яисә сез генә аерыммы? Менә нишәптер араларында мин генә шундый тел бистәсе булганымдыр инде. Но минем туганнарым бик әйбәт, общительный шундый ни. Ә булай сәнгать белән бөтенләй якын кешеләр түгел. Яраталар алар карарга, нитәргә. Менә шул сәнгать юлынан киткәнгә үкенмисезме сез? Менә уйлаганым бар бу турда. Мен кем булган булыр икән мин? Мин бары техник ягына киткән булыр идем. Техниканы. Менә Аллаһның рәхмәте. Ләкин ул шаткылар миндә бәләкәй чакта бар инде. Шаткылар бар. Театр, юмор, сәхнә. Да, үзем сөйләшеп йөри торган чаклар бар. Кем булыпса. Менә хәзер летчик дигән кино бара. Марисев турында. Мин инде шул Марисевны укып беләм бит инде мәктәптән идән шундый йөрә булган. Аяксыз. Аяксыз дар хәтта скрит янына буран көнне шушып барганым бар хәзер. Менә шулай ничек күзаллап. Күзаллап. Анда инде малайлар белән шаярышып булай барабыз. Мин үземчә күз алдына китерәм инде беләш. Марисев бораякны селкетмим әле. Бораyak селкетмей, шул килеш өстерәлеп нитеп барып, менә шулай бәлки ул шаткылар булгандыр инде артистның нилекләре. Аннан соң мәктәптә сөйләгәндә, мәсәлән, укытучының нин тыңлап утырадыр мин бик игътибар белән. Икенче көнне китап ачып карап юк бит инде. Шуны матурлап җиткерәдер инде укытучыга. Биш аласың. Бише түгел. Әйтәдер булай, Асхадуллин, сөйләвең өчен бишле, китап ачып укыманга икеле дип әйтә. Җиделе куядыр. Менә гаиләдә иҗаттыкка киткән үзегезнең гаиләдә улыгыз Рамил инде ул җырлар да яза, музыка юлында. Икенче улым ул менеджер төзүчелектә сәнгатькә бик түгел. Менә бу яшь балаларым улым малайда ул музыкальный не юк, но кызымда артистлык ни бар. Ул бик матур җырлап күп фестивальләрдә катнашканы бар аның. Менә Алла берсә үскәч монча ташына килеп кушылыр әле. Менә уйный башлады инде, менә YouTube'та бер каналда уйнады ул. Ну, мен әйттем кызым, сәнгать белән китмәсең дип. Ну, күреп торам мин аны. Бик яшьрәк чакта ул җырлап җирде, хәзер үсә төшкәч, ул әйберне белә башлады. Ләкин ул нигә бөтенләй шумас дип уйлыйм мин. Кыз балага мин аңлатам, кызым әйтәм, кыз балага иң менә Аллаһ Тәгалә биргән ул синең тормышка чыгып, балалар табып, нәселен дәвам иттереп, үзеңә бер эш кирәк була дип әйттем мин. Буш түгелме? Бу эш, ләкин кыз бала өчен авыррак ул. Аның өчен нык сәнгатьне яраткан, тормышын багышлый торган кеше кирәк. Ләкин аның янында аңлый белә торган кеше дә булырга тиеш бит әле. Кырыенда аңлый белә торган кеше кирәк. Теге Харис шикелле көнләшә торган булса, булмый инде. Ну, Харис бит ул каты көнләшмәй. Ул чамалы гына. Чамалы көнләшә, аның көнләшүнең сәбәбе ничектер хатын Менә бит ул әйтә инде күрше белән. Ул инде югалып торган кеше булгач, һәр кешедә була торгандыр ул шикләнү. Ну, көнләшү миңа бик шамадан конечно, ләкин кая барасың? Ул аннан соң бит әйберләр бүләкләрдә бирә инде ул. Анда хәтерләсәгез, бүләк биргәндә ул нәрсә әйтергә белми. Аның чөнки ул кеше бик бүләк тә биргән түгел бит инде. Мин шуна ниткәндә Беләзекләр кайтып бирә. Мин хәтерлим әле әтине. Мәрхүм инде әнкәйнең 8 мартка без печән урманын чабадырык. Бак, тегендә Алапас түбәсенә менеп, әнкәйгә кипкән чәчәк атып бирәдер. Ибрахимна,
Mana sen sekinchi mart bilan ularni so'ylab, nitib kipken zengər şeşekler giler varsa nitib bitme bitmedi. Aya. Anda yine tege eteş bile tavuklu da kıstıra. Şulat matır bu kitap çıkıp birader. O beni bir iste kalgan. Şakıda künleşmiş yaşara gerek dursun etkende. Künleşu ol ailelerini torata. Lakin bu sanat onda anın ozağı bit naşar bitmi. Künleşu da bula. Demek ana da tüzerge degen söz bit. Anda bit benim hatun Meryem bir usta cevap bire ol künleşu. Aya. Usta cevap. Sonda min de miskin qolan bit ana okula bile hırkındıram gardi. Aya. Indi mine bugün gengeme tamamlap Qozonga qo'shin kelasizni tag'in bir taqib esga tushirgan tomoshachilar bizni so'ylab chisolarni aytsinlar elde bu taraflardan. Keligiz biz hazırlandık. Bilgi temani indi. Tema yalt deb ataladi bizning tomosha. Bunda bilasiz endi yalt satirik jurnal bo'lgan. Bunda To'qay turida da isk olamiz chunki Tatarning satirasi, yumraning ko'pdan kelgan bit endi. Mana shu tradisiyalarni saqlab, ma'nali motor yumur bo'lsin deb hozirgi kun hozirgi turmush ol kishiga yaqinroq. Mana bu kinoda bit oila qiymatlarini shunga yaratib qaradilar. Har oilaning nindedir jeri ko'rinadi. Mana bizning de programmada shunday yine baribizda qatnashamiz. Bütün artistlar o'rinda bo'la, keligiz. Kimlar bizni hurmat etadi. Bizim mana 1-fevralda biz Ulyanovskida sitta qarovchilarga aytaman endi ikkisi Dimitrovgrad, Malakas bo'laydi. Moskva 23-da fevral bilan suylashuvlar boramiz. Ham endi Qozon 11-fevraldan 20-sina qadar rahim etdingiz. Ko'rishib, suylashib, yolib turmag'iz. Bizga qiziq yozgan aybirlar solib keligiz. Ham siz ani buncha tashында ko'rashaksiz. Operativniy hozirgi zamon mazaklari yetib o'tmaydi bizga. Biz ani o'ylab topdik endi. Tog'da kelajakda qo'llanish uchun, boyitirish uchun yozig'iz, jibaragiz. Balki bir konkursda uyushtirib olamiz Allah bilsin. Sizga ijod o'ng'ishlari, safarlaringiz o'ng'ishli bo'lsin. O'shoqda xalq anglab bitirmaydi endi qaysi yerlarda. Mana shulay, mana shulay. Biz yo'lga chiqib ketgach, demak biz ular uchun kelamiz. Ularga tilab kelamiz. Orliqlarni jengib kelamiz. O'shoqda finansiy yetmasa da. Ko'ngilning burilishi shuning uchun keldi. Masalan, artist bo'larak men kollektivga aytaman. Men aytaman, ko'z oldingizga keltirki, shunda yashab qarag'iz hali. Men aytaman, artist kelsa biz ovulga ilhom abilar kelgan yugurib chiqadiq. Onda da shunday yo'q aybir. Hozir bundaqalar bek shoqqatmas mumkin. Mana shitda bek yaratib, kelib suylashib. Birga bo'laylik, do'st bo'laylik, salomat bo'laylik, qilib yashaylik.